الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل بتدر بالإسلام باون يتو دي بجو سنيد وود أمرون كتاون أنكو الله دوانو برنا تغيفنغو ننكو محمد صلى الله عليه وسلم kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof du'ano mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe fof e dendagal julɓe ɓen fof haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna haray en fottiɗo hande kadi ka dars meɗen fi laɓal ɗon ɗo haray ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisinan on fof moɗon hisina kadi kala feƴƴinoɗo nde yewtere ɗi waji hilla haray hande hiɗen kontinide ɗo haray anwa'u najasat noneji soɓe ɗin wano andirnoɗen noon hanki e yewtuno haray noneji sappo hande en yewtay noneji nayi e ñawoje muɗum ɗaɗi inchallahu luttuɗi natande ɗum ɗo haray miɗo annintina ɗo moƴƴere wotere nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wo kala on juuluɗo e maɓɓe nde wotere man salla alayya salatan kala juuluɗo e maɓɓe nde wotere pet Allah juulay e makko nde laabi sappo sa juuli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laabi sappo Allah juulay e ma nde laabi temedere sa juuli e maɓɓe nde laabi temedere Allah juulay e ma nde laabi wulure allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد en toriki Allah yo Allah waɗo en e ley darapo oɗo yarno e weedu kawsara lumbino en shirate okka en aljanna ittana en andeji meɗen ittana kala julɗo marɗo ande mi toriki Allah yo Allah ittan mo ande makko nde ya rabbal alamin ko honɗum woni ñawore si tawi goɗɗo himo juulude ka woni juulude ɗon non o andita soɓe hino ka conci makko ma soɓe hino ka ɓandu makko ma hino soɓe nokku ka woni juulude ɗon ko honno gerdata mi fillito darna juulugol Allahu akbar janga fatiha ha gayna nangana simore ma waɗa darnde wotere ha gayna andita yo dolokke ma on himo tuuni ma andita yo tapi hun ka wonɗa juulde ɗon hino tuuni ma ɗum ka wonɗa e sujjude ɗon hino tuuni ma ɗum ɓandu ma nun tigi hindu tuuni ene ko honno gerdata karamo ko ɓen ɓe inni wosi tawi on tigi anditi ka nder ka woni e juulude ɗon wonde ma soɓe haray hino ka conci makko ma nokku ka o juulata ɗon haray ko honɗum waɗata wo ko yo ittu soɓe ɗen ma o itta concol ka soɓe ɗe woni ɗon sarti on non hara so ittay concongol hara awra makko on yaltitata masalan miɗo hippi o kufune mi anditi kufune on no tuuni komi ittumo mi liɓaɗa mi continue ya julde nden si mi andi masalan miɗo waɗi manto ma miɗo waɗi veste on non ko kanko woni ko tuuni mi ittamo mi liɓaɗa bonnari lan julde hay hunde mi continue ya julde ande joni non haray julde annen kan no selli jonno ɓeyni si tawi non on tigi wawata ittugol ka soɓe ɗe woni ɗon ka nder julde ɗon hara si tawi tun o itti soɓe ɗen ka woni ɗon e makko e nder julde nden awra makko on yaltitay ma ɗum hara soɓe ɗen ko woni ka ɓandu makko wo haray ɗo hande kadi ko honɗum haray ko yo taƴu julde nden ha o gayna o yaa o ittoya soɓe ɗen o fillito julde nden masalan mi andita ka nder julde an ko pantalo an on tigi woni ko tuuni jon non a wata ittugol pantalo on hara awre ma on yaltitare ma andita ko dolo kun nder nde hum ma kun tigi woni ko tuuni si a itti kun non haray awra ma on yaltiti ma mi andita soɓe ɗen kaka ɓandu an tigi woni mi wawata ittude ɗum ɗon ɗon haray hande kadi ko ya taƴu julde nden few yaha itta soɓe ɗen few fuɗɗitoɗa ko juulunoɗa kon foppa si tawi ɗum ɗon feƴƴi si tawi non hara a anditi wondema soɓe hino ka conci ma soɓe hari hino ka ɓandu ma soɓe hari hino ka nokku ka juulata ɗon o juuli di e ngol concol ɗon ma ka nokku makko ɗon
ha o gaynoyi ɓeni wo fa salatuhu sahiha, hara julde manen ɗon hinde selli. A andi taari si wona ɓaawo a salminde, si yehi ha a salmini hara ko doloke on tununo ma ko ɓandu ndun woni ko soɓe wonuno e muɗum. ɗo ko fi soɓe wonɗen e wolude ma ɗum kaka wonnoɗa julde ɗon soɓe ɗe woni, andituɗa noon ɓaawo a salminde few, julde ma nden haray hinde selli, a fillitotako. haray noon mi faala précise uɗe ɗo moƴƴa. si tawi noon hara hino arde yewte se mi fillito moƴƴam, si mi anditi doloke on hino tuuni, miɗo wawi ittude doloke on ka nder julde ɗon, yomi ittumo. si mi anditi ko kufune o woni ko tuuni, miɗo wawi ittude kufune on ka nder julde ɗon, yomi ittu, mi continue a julde am. si tawi tuuni nin ko woni kaka jungo ɗo, miɗo wawi ittude ɗum ɗo hara awra an on yaltitari, haray yomi ittu, mi continue a julde nden, julde an nden no selli. amma noon si tawi hara si mi itti soɓe ɗen ka woni ɗon e ɓandu andun awra an on yaltitay, haray hande kadi ko be mi taƴa julde nden few, ɗon lanni. si tawi noon hara doloki an on no tuubi, ma ɓandu andun no wondi e soɓe, ma kufune an on, ma nokku kami woni e sujjude ɗon, kami woni e juulude ɗon no soɓi, mi andari noon ha mi salmini few, ɗon haray julde an nden no selli. si mi andi noon ka nder julde hara si mi itti awra an on yaltitata, ko mi ittu. si tawi noon hara mi itti ka nder julde awra an on yaltitay, haray ko yomi taƴu fes mi ittoya. ɗon woni goo. ɗum ɗo noon haray dalilu on fop haray ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe juula, tawi noon paɗe maɓɓe ɗen no yaaɓi soɓe, no yaaɓi ko wiyete kon honno soɓe, honno beebe, ma ko nanditata e sifa ɗum ɗon. seydna jibril noon ari yeeti nelaɗo wondema paɗal maɓɓe ngal, ma paɗe maɓɓe ndendi ɗino no wondi e soɓe. nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe taƴano julde nden, ɓe ittu tum paɗal ngal, ɓe liɓi a kote. sahabaɓe ɓen hakke ko ɓe yiɗuno ñentingol nelaɗo, yiɗuno sunna, ɓe fop maɓɓe ɓe soli paɗe maɓɓe ɗen. ɓay woni ha ɓe salmini, nelaɗo landiɓe ko fi hon ɗum solanɗon paɗe moɗon ɗen. ɓeyni nelaɗo me yihiɗa sola paɗe maɗen. on sa nelaɗo maki la, ko jibril ari yetilam wondema paɗe an ɗen no wondi e soɓe, yomi ittu, ko ɗum mi ittani. onon hay son ittano ɓay haray paɗe mon nde nde soɓa. kono ka ñentingol nelaɗo sallah sallam ko ɗum sahaba ɓen waɗanno ɗum ɗo. joni noon ɓeyni wa haza khasun bi izalati najasa, ɗum ɗo ko hertina si tawi hara ko ittugol soɓe, bi ma'ana tuuni nin kaka conci woni, ma ɗum tuuni nin kaka hoore ɓandu woni, ma ɗum tuuni nin ko nokku ka wona e juulede ɗo woni. amma noon ɓe inni amma man salla, kala on juuluɗo, wa zakara o andite wa huwa fi salatihi, hara himo ka nder julde makka, aw ba'dal insirafi, ma ɓaawo o salminde few, o andita noon annahu ala gayri wudu'in, ina iyo jaka mi salliganoki mi jooli. aw zakara anna alayhi janaba, ma o andita jaka yohimo wonduno e longal o lootaki, fa inna salatahu batilatun min awwaliha, haray julde makko nden nde boni fes. goɗɗo andita ka nder julde mi darni kono jaka hari mi takkitoyke mi salligaki, ko yo taƴo julde makko nden boni, o fuɗɗitoyo. o andita ka nder julde wondema himo wonduno e longal jaka o lootaki longal ngal, himo ka nder julde, ko yo taƴo julde nden boni, o yaha o looto, o fuɗɗito. ɗo ka nder julde. o salmina ha o gayna waɓuto on timmi, o andita jaka o salli ganoki, fi kala o salmini ko yaw o salligo o fuɗɗito julde nden, ko julnoɗa kon boni. si o salmini ha o gayni julde nden, o anditi jaka himo wonduno e longal ngal o lootaki, ɗo kadi haray julde makko nden boni, haray ko yaw o looto longal, o ara o fuɗɗito julde nden. haray ɗum ɗo ko wowluɗen nanen ɗa kon, ko si tawi ko tuundi wondi ka conci, ma wondi ka ɓandu, ma wondi ka nokku. amma si tawi ko tayre jande nden wano longal, ma tayre tosokere nden wano wa salligi, on tigi anditi ka nder julde wondema o salligaki, ko yo taƴu. sa anditi ka nder julde hiɗa wondi e longal a lootaki, ko ya taƴu.
si a salmini waktu on a anditi jaka a salliganoki julde ma nden boni. Si a salmini waktu on a anditi jaka hiɗa wonduno e longal ngal a lotaki julde ma nden nde boni. Ko ɗo woni none 14 on ko tawata ko ittugol soɓe. Si ɗum ɗon feƴƴi soɓe 12 on ko alhamru ko beere. Beere hino harmi e fottangol karamokoɓe fo. Nela Allah subhanahu wa ta'ala o daali wo innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusun ko soɓuɗum min amali sheytan ko jeyaɗum e golle sheytani fajitani buhu woɗɗite ɗum ɗo fo fi hon ɗon la'allakum tuflihun fiyom male. Haray beere yeeyuɗo ndewo rondiɗo ndewo hamuɗo ndewo tinninɗo ka nde yeeyetewo ñaamuɗo coggu mayre hara hino andiwo kala ko yowndiri e muɗum ɓeɗo fopp haray ko huɗaɓe yo Allah dandu en natugol e muɗum. Si ɗum ɗo feƴƴi 13 on alkhulasa ko laaɓi kon bimana résumé ko yewtuɗen kon haa ɗo al aslu fil ashiya'i at-tahara wal ibaha. Lasili piiji ɗin fopp ka debi ko wondema fof hino laaɓi fopp haray hino dagi. Ko ɗum ɗo woni résumé yewtere nden ka fiqhu. Hunde fof hunde lasili mayre on ko hinde laaɓi taw. Haa si goɗɗum ari memi ɗum tunini ma en memini goɗɗum en tunini. Lasili on kadi fof piiji ɗin kadi ko dagagol haa tuma dalil go ari inni wondema haray ɗum ɗon hino harmi. Seede muɗum hiɗen arde ɗo e ñawore nden. Ɓe inni fa idha shakka al muslim ti julɗo sikkitike fi najasati ma'in ɗan ndiyan ɗo miɗo sikkiti si tawi hiɗan tuuni aw thawbin mami sikkito si tawi ngol concol ɗo hingol tuuni aw makanin maɗum aw buqatin ma nokkure ndo si tawi hinde tuuni aw gayriha ma ko hina ɗiɗo ɓeni wo haray concol ngol wo nokku on wo haray ɓandu ndu wo fa huwa tahirun haray koko laaɓi. En ƴettata sikke accen pellet ɓaytun o sikkiti ko yo iwka o sikkiti ton o yaha ka o felliti ɗon kun dolo ko hiko laaɓi ka kun laaɓa ko sikkitiɗa ko sahi kun tuuni kono hiɗa felliti hikun laaɓi konko a ƴettu hikun laaɓi. ɗon woni go'o. Joni non ɓeyni wo iza tayaqqana tahara si o felliti wondema kun ɗo hino laaɓi summa shakka o sikkiti non hal tanajjasa am la kun tuuni non ka kun tuunari wo bana ala ma tayaqqanahu min at-tahara haray ko yo maho e hoore konko o felliti wondema hikun laaɓi. ɗon ko non woni ko ƴettirten ko non woni ko selli kon. joni non axe muɗum contraire on iza tayaqqana najasa si o felliti wondema pellet ɗum ɗo hino tuuni wa shakka fi tahara o sikkito hikun laaɓi ka ko tuuni wo bana ala ma tayaqqanahu haray ko yo maho e hoore konko o felliti wondema ko felliti ko wondema pellet kun tuuni o ƴettata sikke on o acca ɗon pellet on. joni non ɓeyni o iza tayaqqana al hadas si tawi o felliti tayre nden wa shakka fi izalati o sikkito non o itti tayre nden ka o ittari wo bana ala ma tayaqqana wo haray ko yo maho e hoore konko o felliti wondema himo wondi e tayre ɗon feƴƴi. Ko hikki ɗon wayni wo iza shakka so sikkitike fi adadi rakaati masalan himo juulude o sikkito non ko darɗe ɗe o juuli ɗen ko 3 mi juuli ka ko 2 ko yo tippito ka 2 ko 4 mi juuli ka ko 3 ko yo tippito ka 3 ko 2 mi juuli ka ko wotere ko yo tippito ka wotere. A wi tawaf ma so yehi wangagol kadi mi heɓi ko tuuruji 4 mi heɓi ka ko tuuruji 3 ko yo tippito ka tuuruji 3 mi timmini jeɗɗi on ka ko 6 mi heɓi ko yo tippito hande kadi ka 6 ko ɗon o ardata. A wi talagat masala goɗɗo sikkito o acciti ɓeygu mum ko nde wotere ka ko ɗiɗa ɓunɗum ni ko yo tippito ley o inna bon si tawi ko ɗiɗi o sikkitino o ƴetta goto si tawi o sikkiti ko goto o waɗi ka waɗari o ƴetta o waɗari hay hunde si tawi o sikkiti ko 3 ka ko 2 haray ko ƴettu ka 2 fiyon 4 ala at-talaqu ko marratani ko laabi 2 pet tan mum ɗum haray khalas haray fini haray timmi. ɓeni wo bala ala tayaqquni wa huwa al aqall ko yo maho e hoore ko o felliti kon o ƴetta kadi ley on kadi fi hon ɗum
nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeetino goɗɗo tawi kanko himo heewi sikkitagol ɓe inni si a sikkitike wondema hendu yalti hara hiɗa juulude wona ya iwka julde ha tuma fellituɗa nanuɗa hito hendu ndun ma ɗum honɗum kadi ma heɓa bargol wondema pellet fuytere nde nde yalti luuɓi fodde luuɓari annanari hito hendu ndun haray hande kadi ko ya tabite julde ma nde ɗo noon haray buy hino jogii o probléme ɗo yahay salligoyo arta ya salligo aɗa sikkito la wona ya jaɓu ɗum ko golle cheytane fodde a heɓari pellet salligi on boni ko ya continue e julde ma nde si a salligike kadi nde wotereta sikkito a salligike ma a salligaki ko ya jogite wondema pellet a salligike koye hoore ko fellituɗa ko woni ko mahtoɗa wona e hoore ko sikkuɗa ko hay mawɓe men ɓe makay ko heewa fillitede sikke juulata sikke ɗe juulata haray koye wattan hakkille ɗum ɗo moƴƴa si ɗum ɗon feƴƴi 14 ɓum kun e sakkitoron kun e noneji ɗin wo jami'ul awani dendangal miranji ɗin ɗi fop wo mubahatun ko dagiɗi ñamugol e ñamede muɗum li annal asla sabu lasli on e majji fiha ko al ibaha no dagi illa ma khassahu sina konko hertini e muɗum hara ko noon biddalil dalil ara wondema en duwaka ñamude e kunɗo masalan hara no harmi ñamugol e makko kon ɗum ka aniyati zahabi wal fidda haray hino harmi no harmani en enen julɓe ɓen nde ñameten e assietowal ma e miran kange ma kalisi ma ñamiren kuyer kange ma kuyer kalisi ma yariren yarirkun kange ma kalisi haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo haray la tashrabu woɓe torike ɓe jeejin wata en yarudey honɗum fi aniyati zahabi wal fidda e miranji kange ma e miranji kalisi wala ta'kulu fi sihafiha wata on ñaamu kadi e asiyetije muɗum ɗen few wo fa innaha no asiyetje ɗen e verji ɗin e kuyerji ɗin e fourchette ɗin lahum fi dunya no wodani ɓe wona julɓe ɓen ka adna ɗo walakum fil akhira no wodani ono julɓe ɓe ñamoygol e asiyetje yariroya gobleji e veruji kange e kalisi kon noon ko to ko laakara kala ɓe Allah okkoy ton aljanna yo Allah tawno en e okkoyteɓen aljanna ñaamu yeyɓe e asiyetje kange e asiyetje kalisi ñaamiroya kuyerje kange e kalisi yariroya veeruje kange e kalisi kono noon ko be muññoɗa hara an on a gollitirari ɗen ɗon ka adna ɗo fii haray inchallahu en ala e juutinde fii woɓɓe goo inchallahu ko ɗo wonɗen e darade haray hande kadi ha jango si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilni ɗen haray ko honɗum yewtoyten jango bi isnillahi taala wo ko sunanul fitra no woodi sunnaji 10 no ton ɗin ɗon haray neɗɗo fo neɗɗo no hani gollitirgol ɗi ko honɗi woni ɗin ko ɗin andoyten jango si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilni ɗen mi toriki Allah yo Allah on tawnu en jango hara ko ɗum woni ko hilna kadi ya rabbal alamin ono wonɓe darde ɗo fop mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no darirɗon ni musidɗo moɗon liwajhillah yewtere l'islam fi on faamu dina moɗon no yi'irɗon lanɗo ni ka vidéo yo Allah holliroy on ni kadi Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓe feƴƴinɓe nde yewtere ɗo fo feƴƴiniri nde wajire Allah yo Allah feƴƴiniro en ni kadi yawmal qiyamati ka hoore sirate no ɗibbirɗon ɗo ni clique gotum fof feƴƴi hara kadi ko ni kadi yewtere ton sirate ya rabbal alamin mi toriki rabbul ibadi on bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata onon daruɓe e feƴƴinɓe ɗo e gollitoroyeɓe nde yewtere ɗo fof li wajihillah mi toriki Allah yo Allah ittinar on ni andeji kala ko jogi ɗon e ɓerdeji moɗon marɓe ɓen e meɗen yo Allah ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah okkorɓe musidɓe meɗen maporɓe kaydiji ɓe yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki jogiiɓe kaydiji ɓen mi toriki Allah yo Allah waɗɗi rewirɗi Allah mawɓe men fatiɓe yo Allah okkuɓe aljanna ɓe tampi fi meɗen ɓe jibini en e nder l'islam ɓe janni en l'islam ɓe yangike fi meɗen ha Allah ƴettitiɓe ɓe woni yeeso yo Allah taw hara ko ɓe yaafaɓe si ƴettita Allah wata e tawroyɓe hersa Allah wata e yooɓo hersa en toriki Allah sonjaji e soholaji ko woni ka meɗen lagine kon ko Allah fof wawi ittugol li yo Allah ittan en di hara kono yawiri no newori ya rabbal alamin onon musidɓe an julɓe fof
notiɓe appel ko hu'aga ko musidɓe moɗon huyi on faabo fi julirde meɗen e masjidu ibadurrahman e nder laken ka wonɗen wadde nde yewtere ɗo ni no notorɗon ni noddan ɗum on waɗirari fiyon ar juulon ɗo ma fiyon ar ardo ɗon ɗo ko liwaji hilla waɗirɗon mi toriki Allah yo Allah noddiroy on ni inna imme on fo moɗon yahon natoyon aljanna ko alda o e hasibore hara inchallah meɗen ɓeydi noddugol kadi timmari ko landa kon kono inchallah fokkitande molanande fokkitama meɗen tori on fo waɗuɓe yo ɓeydu ɓe waɗari yo ɓe waɗu ɓe mara ko waɗa ɗo jora jokkintingol du'a mi toriki Allah yo Allah jonnitiro on ka ñaamo moɗon yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin yo Allah waɗu mbuuɗi ko waɗɗo nga kon fof ko natiroy ɗum aljanna haray han joni juulirde Allah nden suudu Allah ndun no haton jini e jawle moɗon nden no haton jini e du'awji muɗen nden yo Allah newnu ɗum ɗon laato hara inchallah en janngo so tawi joni janngo jaɓi ko wonno ɗo ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka inchallahu ka juulirde meɗen masjid ibadurrahman laken ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.